Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Азыр кичине күтүп атабыз. Азыр шейх кошулат, иншалла кичине күтүп турсаңыздар. Азыр шейх кошулгучакта кичине шейх тууралуу кыскача айта кетели. Эми биринчиден ошо Аллах таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Алхамдулилlah баарыбызды Рамазанга жеткенден баарыбызды орозолорубузду, ибадаттарыбызды Аллах таала кабыл кылган болсун. Эми Аллах таала Кур'анда айтат: "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун". Силер өзүңөр билбесеңер, илим ээлеринен сурагыла дейт. Эми ошол аятка негизделип биз ушул сабактарды бүгүнкү күндөн баштап жатабыз. Анан бүгүн ушул илим ээлеринен ушул шейх Хайсам ибн Мухаммад Жамил Сархан менен байланышка чыгабыз, иншалла, азыр Аллах таала жеңилдетсе. Эми бул шейх тууралуу кыскача айта кетсек, бул өзү ошол Медина шаарында ошо сабак берүүчү алымдардын, устаздардын бири, шейхтердин бири. Өзү деген атактуу чоң алым Мухаммад ибн Салих аль Усайминден шакирттеринен бири болуп эсептелет. Жана ошондой эле шейх Ибн Баздан сабак алган, жана шейх Абдул Мухсин аль Абад азыркы учурдагы Мединадагы эң чоң алым. Ошондон көп жылдан бери көп илим алып жанында болгон. Ошондой эле шейх өзү шейх Хайсам Сархан бул деген акыйда, фикх жана мурас илимдери боюнча ошо пайгамбарыбыздын шаарындагы, Медина шаарындагы ошо пайгамбарыбыздын мечитинде, ошо пайгамбарыбыздын мечитине таандык институтта көптөгөн сабактарды берген убагында. Жана ошондой эле шейх бул көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып, исламдын негизи болгон таухид боюнча жана ошондой эле ар бир мусулманга эң маанилүү болгон нерселер тууралуу, эң башкы нерселер тууралуу көптөгөн семинарларды жана сабактарды уюштурган. Жана шейхтин дүйнөнүн ар түрдүү өлкөлөрүндө көптөгөн шейхтин шакирттери бар. Жана ошондой эле шейхтин китептери, эмгектери болсо ушул Аллахтын жардамы менен 50дөн ашык тилге которулган. Дүйнөнүн 50дөн ашык тилге ушул китептери которулуп келет. Алардын арасында ошо кыргыз тилине дагы ошо кээ бир китептери которулган да. Эми ошол Алла шейх тууралуу кыскача айта кетсек, ушул эми көп жылдан бери ушундай эмгектенип, ошо исламга чакыруу жолунда, жана таухидти жеткизүү жолунда көп жылдан бери эмгектенип келип жүрөт. Аллах таала аны сактаган болсун жана өзүнүн туура жолунда бекем кылган болсун. Эми азыр кичине күтө турсуздар, кичине сабыр кылып турсаңыздар, азыр ушу шейхти күтүп аттык элек. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيف الحال؟ ما شاء الله، حياك الله شيخنا الفاضل. كيف حالكم؟ عساكم بخير. الله يجزاكم خير. كيف الحال؟ كيف أنتم؟ الحمد لله شيخنا. يعني قلنا من قبل يعني قليلا من التعرف بكم شيخنا، وننتظركم يا شيخ. لا يلزم، الله ييسر. نبدأ يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا لابد أن نعلم أننا في نعمة من الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا، ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها أن الله بلغنا هذا الشهر الكريم. الحمد لله. Аллах таалага шейх мактоолорду айтып, жана пайгамбар саллаллаху алейхи салам салаваттарды айткан соң айтат: биз биринчиден билишибиз керек дейт. Аллах тааланын бизге болгон неаматтары чексиз, жана неаматтары өтө көп. Жана ошол неаматтардын бири ошол Аллах таала бизди ошо Рамазан айына, орозого жеткизгендиги. نعم. فكيف نشكر هذه النعمة؟ Эми бул неаматка биз кантип шүкүрчүлүк келтиребиз, кантип шүкүр кылабыз? نشكرها بالقلب. Биринчиден жүрөк менен шүкүр кылабыз. يعني إقرار واعتراف أن كل ما بنا من نعمة فهي من الله. Тастыктайбыз, жүрөгүбүз менен ошону моюнга алып, бул бардык нерсе чын эле Аллахтан болгон неамат экенин ошо жүрөк менен түшүнөбүз. الثاني باللسان. Экинчи тил менен. نحمد الله سبحانه وتعالى. Аллахка шүкүрчүлүктөрдү, мактоолорду айтабыз.
الثالث بالجوارح نصلي نصوم نتصدق. Жана үчүнчү бул дене мүчөлөрү менен намаз окуйбуз, садака беребиз. Жана ушундай дене мүчөлөрү менен шүгүр келтиребиз Аллах Таалага. ما هو الصيام؟ Эми орозо деген эмне? الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. Орозо деген бул исламдын 5 түркүгүнүн 4-үнчүсү. والصيام له فضائل كثيرة. Жана орозонун көптөгөн артыкчылыктары, фазилеттери бар. نعم. الصيام لابد فيه من أمرين حتى يكون صحيح. Орозо туура болуусу үчүн сөзсүз түрдө эки нерсе болуусу керек. الأول النية، والنية محلها القلب لا نتلفظ بها لا نتكلم بها. Биринчи нерсе бул ниет болуш керек. Ниеттин деген орду жүрөктө, мун менен тил менен ниетти айтуу бул туура эмес. الثاني لابد أن نمسك عن الطعام والشراب وكل المفطرات. Экинчи болсо бул бардык тамак жеп ичүүдөн жана ошондой эле бардык орозону буза турган себептердин баарысынан биз токтолушубуз керек, андан сак болушубуз керек. من أذان الفجر منذ أن يؤذن أذان الفجر نمسك عن المفطرات إلى أن يؤذن المغرب. Багымдаттын азаны айтылгандан баштап, ошо багымдаттын убактысы киргенден баштап күн батканга чейин نمتنع من الطعام тамак жегенден токтолобуз. والشراب Ошондой эле ичүүдөн, суусундук ичүүдөн. وما يغني عن الطعام والشراب مثل الإبر المغذية لهذا في الأطباء يعطوها المرضى السيروم مثلا. Ошондой эле мисалы тамактын ордун алмаштыра турган сыяктуу нерсе. Мисалы азыктандыруучу уколдор, мисалы докторлор бере турган азыктандыруучу уколдор бул тамактын ордуна болот. Мисалы глюкоза сыяктуу, сиром сыяктуу. لكن لا يمنع أن يأخذ الإنسان مثلا مسكن أو إبرة مثلا للأسنان، هذه لا إشكال فيها ليست من المفطرات. Машалла. Ал эми орду баса турган адам ийне сайдыра турган болсо, мисалы же болсо тишке наркоз сая турган болсо, бул нерселер орозону бузбайт. كذلك إذا تعمد الإنسان القي. Ошондой эле адам эгерде атайлап куса турган болсо, бул дагы бузат орозону. وكذلك الحجامة تفطر. Ошондой эле хижама кылдыруу дагы бул дагы орозону бузат. ومثله التبرع بالدم أيضا من المفطرات. Ошондой эле канды берүү дагы, муктаж болгон адамдарга адам өзүнүн канын берүү дагы бул дагы орозону бузат. لكن لو أخذ عينة من الدم للتحليل لا إشكال، يعني قليل من الدم لا إشكال فيه. Бирок кичине кан алган болсо, мисалы докторлор кичине текшериш үчүн анализге эгерде канды ала турган болсо, мында эч кандай проблема жок, бул орозону бузбайт. نعم. كذلك الجماع من المفطرات. Ошондой эле жыныстык катнаш, аял менен кошулуу бул дагы орозону бузат. نعم. وكذلك إذا نزل على المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت. Ошондой эле эгерде аялдын этек кири келген болсо, этек кири каны келген болсо, же болбосо төрөттөн кийинки кан келген болсо, бул дагы орозону бузат. يجب الصيام على كل مسلم لابد أن يصوم. Ар бир мусулман сөзсүз түрдө орозо кармаш керек. Ар бир мусулманга бул парз, важип. إذا كان بالغا، لكن الصغير يستحب له الصيام، نحث نشجع على الصيام. Бирок эгерде адам балагатка жеткен болсо, ал эми жаш баланы болсо, биз деген ага деген орозо кармоо бул мустахап болот жана жаш баланы биз орозо кармаганын үгүттөп, аны көндөрүшүбүз керек. والمريض أو كبير السن إذا كان يشق عليه الصيام هذا يفطر حتى يبرأ من مرضه ثم يقضي ما فاته من الصيام. Yani مريض نعم يا شيخ. أو كبير السن. المريض يعني مثلا عنده ضغط الدم أو السكر أو مثلا مريض كورونا لا يستطيع يصوم، يفطر ثم بعد ما يتعافى يقضي إن شاء الله. طيب. Ал эми ооруган адам болсо, ооруган адам дагы орозо кармабайт. Бирок мисалы кандай оору? Мисалы сахарный диабет болсо, же давление болгон болсо, же корона болгон болсо, мындай адам орозо кармабайт. Кийин айыккандан кийин, андан кийин анан кайра ошо орозо өткөргөн күндөрүн кайра толуктайт. لكن المريض الذي لا يتعافى من مرضه معه المرض دائما ولا يستطيع على الصيام. Ал эми
орозону такыр кармай албаган, мисалы оорусунан дарылануусу күтүлбөгөн, эгер ушундай оор менен ооруган адам болсо, كذلك الكبير في السن الذي يعني هو كبير في السن لا يستطيع على الصيام، هذا يطعم عن كل يوم من أيام رمضان مسكين، كل يوم بيطعم مسكين. жана ошондой эле эгерде ушундай улгайган, ушу карыган адам такыр эле орозо кармай албаган адам дагы, булар деген орозо кармабайт дагы, орозо өткөргөн күндөрүнүн ордуна дагы казасында толтурбайт, бирок ар бир өткөргөн күнүнүн ордуна бир кембагалды тойгузат. والمرأة الحائض والنفساء لا تستطيع تصوم، لابد ألا تصوم في حال الحيض والنفاس، فإذا طهرت تقضي. Ал эми этек кири ошо каны, ошо айында келген, ошо кан келген аял жана ошондой эле төрөттөн кийинки каны келген аял, булар дагы орозо кармаганга буларга болбойт. Туура эмес, булар деген ошо кийин ошо этек кирден жана кандан тазалангандан кийин анын ордуна анан кайра ошо толук кармап коюп, кайра орозо кармап коет. كذلك المسافر إذا كان يشق عليه الصيام في السفر هذا يفطر ثم بعد هذا يقضي، لكن إذا كان لا يشق عليه يصوم الأولى أن يصوم. Ошондой эле мусафир адам, сапарда жүргөн адам, бул дагы эгерде ага орозо кармаган өтө оор болгон болсо, кыйынчылыктар жарата турган болсо, ал дагы орозо кармабайт. Бирок эгерде кыйналбаса, сапарда жүрүп орозо кармагандан кыйналбаса, анда ага орозо кармаган жакшыраак болот. غير هؤلاء يعني لا يوجد لهم عذر عن الفطر في نهار رمضان طالما أنه مسلم عاقل بالغ لابد أن يصوم. Жана булардан башкасы, булардын ушул биз буга чейин айтып кеткен топторго кирбеген адамдардын баарысы тең орозо кармоосу милдет. Ар бир мусулман, балагатка жеткен, акыл эси ордунда болгон адам сөзсүз түрдө орозо кармоосу милдет. نعم، فإذا جاء شهر رمضان ينوي أن يصوم الشهر كاملا ويصوم، يستعين بالله على الصيام والقيام. Жана Рамазан айы башталганда сөзсүз түрдө ниет кылыш керек. Мына ушул айында, ушу Рамазан айында орозо кармайм деп, жана ошондой эле бул орозо айында деген намаздарды бекем кылам, жакшы ибадаттарды кылам деп адам ниет кылат. يحرم على الصائم أن يفعل كل محرم أو يتكلم بكلام الحرام كالسب والشتم مثلا. Орозо кармаган адамга жаман сөздөрдү сүйлөгөн, сөгүнүп сагынган, ошондой эле бардык Аллах Таала тыйган сөздөрдү айтуу бул арам болот. يعني لا ينظر إلى النساء الأجانب ولا يتكلم معهن مثلا ولا يسب ولا يشتم ولا يغتاب. Ошондой эле кыйбат сүйлөбөш керек, ошондой эле чоочун аялдарды карабаш керек. Жана сөгүнбөйт, башкалар менен урушпаш керек. Ушундай нерседен баарын алыс болуш зарыл. الصائم لابد يحافظ على الصلوات المفروضة الخمس، فلا بد أن يكون الصيام مع الصلاة، لا يترك لا الصلاة ولا يترك الصيام. Ошондой эле орозо кармаган адам дагы 5 парз намазга дагы бекем болуусу зарыл. Жана ошондой эле ал орозону да таштабаш керек, намазды да таштабаш керек. Экөөнү тең бекем болуш керек. لأن بعض الناس يقول أنه هو لا يصلي، يقول إذا لا أصوم. لا، لابد أنت مسلم لابد تصوم وتصلي. Анткени кээ бир адамдар орозо кармайт дагы, бирок намаз окубайт. Жок, биз айтышыбыз керек, сен мусулман болгондон кийин сөзсүз түрдө намаз окушуң керек дейбиз. إذا نحن الآن لابد أننا نتعاون. أي إنسان لا يصوم نقول لابد تصوم وتصلي وتكون مع المسلمين، لأن هذا الشهر يتميز بها الإسلام. Ошондуктан бири-бирибизге жардам берип, эгерде ар бир намаз окубаган мусулманды көрсөк, биз ага айтышыбыз керек. Сен мусулман болгондон кийин сөзсүз түрдө намаз окушуң керек. Намаз окушуң керек. Бул деген ушул мусулмандарды башкалардан айырмалай турган ушу белги. كذلك يستحب للصائم أن يعجل الفطر، متى ما أذن للمغرب يتناول طعام الإفطار مباشرة. Ошондой эле орозо кармаган адамга мустахап болгон иштерден, сооптуу иштерден болгон бул адам ооз ачуу менен шашылуусу, качан күн кирери менен азан айтылуу менен ошол заматта адам ооз ачылганга шашылыш керек. ويستحب له تأخير أكلة السحور، آخر شيء يجعلها قبل الفجر تقريبا ب20 دقيقة، يعني ينتهي منها
ويكون بقي على الفجر 20 دقيقة تقريبا. Тайп. Ошондой эле мустахаб сүннөттөрдөн бул орозо кармаган адамга саарда тамак жегенде дагы ооз жабынуудай кечиктирүү. Мисалы деген орозо тамак жей бериш керек, качан бир багымдатуу убактысы башталганда ошо ооз жабылуу маалы келгичекте бир 20 мүнөт калганга чейин жеп ошо тамак жеп ошол убакта ооз жабуу бул дагы мустахаб жакшы иштерден. الأفضل والسنة أن يتسحر على تمر، لأنه أفضل وجبة يتناولها الإنسان هي التمر في السحور. Ошондой эле саар учурунда деген ошондой эле эң жакшы тамак менен ооз ачууда дагы бул эң жакшысы финик менен ооз ачкан жакшы болот. Сүннөт да болот. يكثر من الدعاء خاصة عند قبل الإفطار. Өзгөчө ооз ачардын малынын алдында жана негизи эле орозо кармап жүргөн учурда көбүрөөк зикир кылыш керек, көбүрөөк Аллах Тааланы эскериш керек. وخاصة في الليالي آخر 10 ليالي من رمضان يكثر فيها من الدعاء والقيام. Жана өзгөчө Рамазандын акыркы 10 күнү калганда ошол учурда дагы намаздарды окуганды жана ошондой эле дуаларды көбүрөөк айтуусу зарыл. يكثر من قراءة القرآن. Ошондой эле көбүрөөк Куран окуш керек. والصدقة. Садака бериш керек кембагалдарга. وصلاة التراويح يحرص أن يصلي صلاة القيام صلاة التراويح. Ошондой эле таравих намаздарды да окуганга аракет кылыш керек, намаздарды көп окуганга. وكذلك يعني يصنع مثلا إفطار صائم، يساعد من يصوم على تناول طعام الإفطار. Ошондой эле ооз ачканга дагы адамдарга тамак жасап берип, жардамдашып ооз ачтырганда бул дагы жакшы иштерден. Бул дагы жакшы. هذا يعني باختصار ما يتعلق بفقه الصيام باختصار، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Мына ушул эми кыскача болду. Орозо боюнча эң башкы нерселер кыскача түшүнүк ушул болду. Аллах Таала салам салаваттар болсун жана пайгамбар Аллах Таала мактоолор болсун жана пайгамбар салам салаваттар болсун. يا شيخ ممكن أسئلة شيخ؟ أي نعم لا إشكال. نعم. طيب شيخ بارك الله فيكم. يعني السؤال الأول، يعني أولا أقول باللغة يا شيخ وبعد هذا أترجم. ما في إشكال. أول شيء تقول لي السؤال أنا أولا حتى نقبل أو لا نقبل السؤال. طيب شيخنا. طيب السؤال يقول: هل يجوز للصائم استخدام بخاخ الأنف؟ نعم. Орозо суроо айтып атат. Ассаламу алейкум дейт. Орозо адамга мурунга спрей колдонсо болобу дейт. Мурунга сепкен спрей колдонсо болобу? تفضل يا شيخ. أي شيء يعد من الطعام والشراب هذا يمنع منه، لكن إذا كان لا يعد من الطعام ولا من الشراب هذا ليس بمفطر. Ар бир нерсе тамактын ордунда болгон, тамакка окшош боло турган нерсе, ар бир нерсе орозону бузат. Ал эми тамак сыяктуу болбогон нерсе боло турган болсо, анда бул орозону бузбайт. يعني قطرة العين لا تفطر. Мисалы көзгө тамыза турган тамчылар болсо, дарылар болсо, бул орозону бузбайт. نعم. هذا البخاخ إذا كان يحتاج إليه يعني للضرورة يضع، لغير الضرورة لا يضع. Ошондой эле бул эгерде спрейди мурунга себе турган спрейге эгерде адамдын муктаждыгы боло турган болсо, анда себеп колдоно берет. Ал эми муктаждыгы жок болсо, анда колдонбойт. نعم. غير هذا. طيب يا شيخ، بالنسبة يا شيخ مرض السكري، يعني يقول ماذا يفعل الشخص الذي عنده مرض السكري وهو دائما يشعر بالعطش؟ والله هو ينظر، إذا يستطيع يصوم، إذا لا يستطيع يصوم يفطر، وثم بعد هذا يطعم عن كل يوم مسكين. والأصل في هذا أنه يستشير الطبيب، يراجع الطبيب. طيب شيخ. Бияқта суроо берип атышат, сахарный диабети бар адам эмне кылыш керек? Ар дайым суу сап турат экен дейт. Анан шейх айтат, бул негизинен бул доктор менен кеңешиш керек дейт. Эгерде кыйнала турган болсо, анда орозо кармабайт. Эгерде кыйналбаса, анда орозо кармай берет. Эгерде кыйнала турган болсо, орозо кармабайт, бирок кийин анан ошо орозо күндөрүн кийин ар бир күнүнүн ордуна деген бир кембагалды тойгузат дейт.
معي السلام عليكم، الشيخ. عفوا يا شيخ. يعني أقول لابد أن المريض يرجع إلى الطبيب. إذا الطبيب منعه من الصيام لا يصوم، وإذا الطبيب قال لا إشكال في الصيام يصوم. طيب طيب сөзсүз түрдө доктурга кайрылыш керек дейт. Эгерде доктур орозо кармаган болбойт десе, анда орозо кармабайт. Эгерде орозо кармай бер десе, анда орозо кармаш керек болот. نعم. طيب. وايضا يا شيخ السؤال بالنسبة لصوم المرضع والحامل. المرضع والحامل هي تنظر، الأفضل والأولى أن تصوم، تحرص في الليل مثلا أنها تسهر، تتناول الطعام والشراب وترضع الولد، حتى أن في النهار تنام وينام الولد. فلأنها في الغالب من تفطر الآن يأتي رمضان الثاني والثالث ولا تصوم، فالأفضل أنها تحاول قدر المستطاع الصيام، ما استطاعت تفطر ثم بعد هذا تقضي إن شاء الله تعالى. Машалла. Тайып. Суроо берип жатат, ошо эмчек эмизген аял тууралуу жана боюнда бар аял тууралуу көп суроолор келип жатат. Анан шейх айтат, жакшысы орозо кармаганы жакшы дейт. Аракет кылып, ошого умтулуп, анткени деген көбүнчө мындай эмчек эмизген аялдар мындай болот. Алар кийинки орозо келип кала берет, анан ошо карыздары калып кала берет дейт. Анан ошондой болбош үчүн ошо түндө деген уктабай, колдон келсе түндө тамак жеп, бала дагы ойго болуп, ошентип жүрүп, анан күндүз болсо уктаган жакшы болот дейт. Ошентип аракет кылып, орозо кармаган жакшыраак болот дейт. نعم، لأن الآن أغلب النساء أنها يأتيها أولا حامل ثم بعدين رضاعة وهكذا، فهي تحاول قدر المستطاع أنها في الليل تأكل وتشرب وترضع ولدها حتى لا يتراكم عليها الصيام. تعبت تفطر ثم بعد هذا تقضي. طيب. Анткени көбүнчө ушундай болот дейт да, көп эле аялдар боюнда болуп калат, андан кийин эмчек эмизет, анан ушинтип улана берип, бир орозонун үстүндө экинчиси калып кала берет, карыздары чогула берет дейт. Ошондуктан ушундай кыйынчылык болуп калбаш үчүн кыйналып болсо деле, бирок эми эптеп аракет кылып орозо кармап койгон эле жакшы болот дейт. نعم. طيب يا شيخ. وأيضا سؤال مهم يا شيخ، يقول إذا خرج الدم من الجسم وقت الصيام ماذا يكون؟ لا إشكال في خروج الدم، ليس من المفطرات. طيب. المفطر إذا تعمد إخراج الدم بالحجامة أو بالتبرع بالدم، لكن إذا خرج الدم لا إشكال. طيب. Орозо учурда денеден кан чыкса эч нерсе болбойт деп суроо берилген эле. Анан шейх айтат, эгерде кан чыга турган болсо эч нерсе болбойт, бул орозону бузбайт. Эгерде атайлап хижама кылып ошентип кан чыгара турган болсо, же болбосо жана кан муктаж болгондорго кан берүү кылып көп кан бере турган болсо, анда бул орозону бузат дейт. وسؤال يا شيخ، يعني أخت يعني سائلة تقول أنا ما أعرف كثير من السور، ولهذا هل يجوز لي أن أقرأ من المصحف في صلاة التراويح؟ نعم يجوز، لكن الأفضل والأولى أن تحفظ وتقرأ من حفظه، هذا الأولى، ولا تشتغل كثير بحمل المصحف، لكن إن قرأت من المصحف يصح. Маша, طيب جزاك الله خير. Суроо берип жатат, бир эжебиз сурап жатат, мен көп сүрөлөрдү билбеймин дейт. Ошол себептүү мусхафты ачып эле окусам болобу дейт таравих намазда. Анан шейх айтат, болот дейт, уруксат берилет, бирок жакшысы ушу жаттап алып эле ошол көп мусхафка алаксыбай, көп Куранга алаксыбай, китепке алаксыбай эле жаттап эле ошентип окуган жакшыраак дейт. نعم. طيب شيخ، أيضا يقول سائل، كيف ننصح الذي لا يصلي ولكن يريد أن يصوم؟ يا أخي نقول له تصوم وتصلي، لا تمنع من الصيام وتأمر بالصلاة، لأن بعض الناس يقول خلاص أنت لا تصلي لا تصوم، هذا خطأ. نحث نقول تصوم وتصلي حتى يقبل صيامك، ونساعدك نحن في أداء الصلاة، لا يمكن تترك الصلاة ولا الصيام. طيب. Суроо берип жатат, намаз окубай орозо кармайм деген адамдарга кантип насаат айтылат дейт. Шейх айтат, сөзсүз түрдө буга насаат кылабыз, ага буйрук кылабыз дейт. Сен орозо карма деп. Орозо кармадагы ошол менен бирге намаз да оку деп. Анткени кээ бир адамдар орозо кармайт десе эле анан унчукпай эле макул деп эле ошо менен чектелип калышат. Жок, сөзсүз айтабыз дейт. Сен ошол орозоң кабыл болуусу үчүн намаз окушуң керек деп ага буйрук кылабыз дейт. Таштап койгон болбойт. نعم. ويا شيخ آخر سؤال،
جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ هل يفطر البنج الأسنان، يعني إبر تسكين لا العلم لا الأسنان؟ يفطر، لا يفطر بنج الأسنان، لا يفطر. طيب. сурап жатат, тиш тазалап жаткан учурда жана обезболивающий ушул наркоз бул орозону бузабы деп. Шейх айтат, жок, бул орозону бузбайт дейт. Орозону бузбайт. الذي طيب. يفطر الإبر المغذية قلنا التي تغنيك عن الطعام والشراب، مثل يعطوها المرضى الذين يناموا في المستشفى. Орозону буза турган ийне бул жанагы азыктандыруучу, мисалы глюкоза сыяктуу ушундай болгон тамактын ордуна сайыла турган ийнелер, мына ушулар орозону бузат дейт. Ал эми башка ийнелер болсо орозону бузбайт. طيب يا شيخنا جزاك الله خيرا. تعالى أن يوفقنا للصيام والقيام وأن يتقبل منا، آمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخ. رفع قدرك في الدنيا والآخرة. Шейх айтат, баарыбыздын Аллах Таала бизге жардам берген болсун, орозо кармаганга, намаздарды окуганга жана баарыбыздын ибадаттарыбызды Аллах кабыл болсун. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.